Kaseng National People's Party matakas ngi kala penlong ya kajingalang pajba hamau karwat Southwest Khasi Hills District kumshi benta jong kajingalap election. Nakabenta ka election sa Lok Sabha da kababatha ya ki pajba jong kamau karwat Assembly Constituency banjit ya kakertong kaseng NPP i Dr. Mazel Amprin Lingdo na Shillong Parliamentary Constituency. Haba ajing kren ha kani kajingalang u State President kaseng NPP bat ubalong ru usimbot Menteri rang ba ka Meghalaya uba Preston Tynsong ulaong badai ki pajba ki babat ya kabor banjit ya ki MP bat kumta ula Kyntu ya ki baki banlong ki ba pikir bha bat ba omday ban Shah Ialam Bakla ha ka social media. Yang nampak lepas meeting pelipah ayat ki yang kijing kerja wakil pojok perusahaan penting di social media. Nak mengukur kadang kita start ke portfolio mentang, lagan dom diberi hamil yang masih hajar pun, kira bertemu tapi boleh. Cuma aku kebaru kata masuk suami bapa postul dan tanam berpikir. Dia kata nak tapi mana? U President kari Amerika u Joe Biden